So dire sa trabaho dali kayo itudlo ang skill. Pero kanang imuhang work attitude batasan nimo sa trabaho o kinaiya nimo sa trabaho, lisod gyud na itudlo. So way lain makatabang ana kundi ikaw galingon ra gid pud nimo. Kaysa skill dali ra man kay itudlo ang proseso sa trabaho, hatag og instruction sa mga safety protocol dali ra kay itudlo sa imuha. Ug unsa pay mahimong skill nga pwede may tudlo sa imuha sa mas taas sa imuha, mas nauna sa imuha. Pero kung sige kay kag ka-late, kusog kay kamurason, di ka kabalo mo dawat og instruction, lisod gyud na. Unay pinakalisod nimo nga kalaban sa imong kaugalingon dire kay sama sa kuha ako, aminado man ko, unang abot na ko dire. Taga kog instruction wa pagay na human og istorya. Ayun na, ayun ani. So sa kuan dili man tanan. Pero naagi uban nga ingon ana ba, sama sa kuha. So mo gyud na learn pud nako dire. Kung kabalo ka mo sunod og instruction, kabalo ka makisama, naagi kay makuan ba, naagi kay mahibal-an. Gawa sa ganahan sa imuha ang gatudlo sa imuha. Daghan po kag mahimong mga barkada or amigo nimo sa trabaho, di ba? Kay diri man gud samot nag-skill ka, eksperyensado ka. Ay, siyempre naapod siguro ng imuhang pride na dili di matumba na porke kabalo ka. Kay pag mulang yaw taglain lugar, bisag unsay hibal-an nato, lahi magud ang ilahang kuan pod dire proseso o lahi pod ang ilang pamaagi. So since kita man ang anhi dire, normal mo sunod gid ta. So muna yula na ko na huna-huna, atong wala pa ko na bag-o pa kong abot dire. Gusto ka mapaspas imong trabaho, ga shortcut ka. Nahitabo ginas ko kay na mga asiba dire ganing scaffolding. Akong trabaho nas taas, nya kay mutuyo ka sa hagdan, perti pang layo atos pikas. Akong buhaton. So sample lang ni ha. Mo akuan ko, shortcut ko diya naog ra kog ubos. Na may net. Kumpayot ra ko, which is kato pa lang, wa na ko gakuan. Wa na ko gasunod sa safety protocol na pwede na ikong ikapahamag to. Gamay rang sipyat sa kuha nya tagpila na kakuan. Tag-as kayo ng imong trabahoan. So normal, unsay pwedeng na mahitabo. Kasabaan ko sa leader nako. Kung dili tanan istrikto, samot paspasay sa trabaho. Pero pag sa safety protocol ang imuhang isgutan, sundon yun nimo unsay kaayo para sa imuha ug para sa imong team. Kay kung magbutbuon ra kag trabaho nga imuha, parang mo paspas ka, bisan pag unsa ka maayo nimo, unsa ka galing nimo sa trabaho, pwede nimong pwede na ikapahamak sa imong buong team, sa imong kauban. Pinaka-importante gyud ako na kuan dire, natun-an dire. Importante jud kayo ang pakikisama sa trabaho. Pinaka-importante gyud work attitude, paano ka makisama. Kay mao ginay mulungtad jud kag dugay sa imong kauban ana o sa imong trabaho.